Ngoyo. In the people. Ngoyo. Yeah, I think the people. Nero you officially introducing Homo Science. Aye tata gaki no the people. Yeah, gaki in the people. Aye baba rende no the people. Digango mucheso moreta people. Digango mucheso moreta people. Reta people, reta people. Bring it people, bring it people. Reta people, reta people. Bring it people. Bani. Abantu baminto ewakondoka Homo Science. Watu wengi sana wamekuwa wakirequest mazengiche live yenga ina chiete. Nimerudi hapa leo tunachafua sana. Weka chi uniform. Oh. Hey. Baptizo manizo. Homo Science. Vago chanda bande. Abakweile bya bande. Bakobokero bande. 1, 2. Vago chanda bande. Abakweile bya bande. Bakobokero bande. 1, 2. Soca, soca. Abaiti bangomori, abagengi abangiti bangomori, abakwatenda mwamu bangomori, bagwatembwe ndwambu bango. Abeyanchi abachayi, atawale ujidai, ababwato boshamba, bako gamba abande. Wasileire taoni totaiti wagacha mabero konyo komentama. Watiringo roche ko wako ntimbu abantu bunaba bangomori. Bago chanda abande, abakweile bya bande, bakobokero bande. 1, 2. Bago chanda abande, abakweile bya bande, bakobokero bande. 1, 2. Soca, soca. Bani, 20 next. Ngori, amangana ntaite tolingori. Yabantu gasumba jizo manizo. Homo Science. Forever young. Watevi bonoya. Aye babo mukungu ngaya chiete. Utago tigayente segete. Morembe timbuati nchandegete. Ndeyo mochandazo chakerete. Egasi na ruete kinyaregete. Kanyoro mukungu nigaregete. Amache babwambe kerete. Ngesi alera bwango kingondogete. Ekyagere simye yarerete. Kaigo chira senatigete. Akabwata kaboya. Ngachigocha nganyora mbiterete. Ninki goseka mbimberete. Kerongo mobolia nigakirete. Anchango kwane na kyotagete. Akambolia liswari. Isiba ke muntu ningasore. Dotere nyomba. Mamora ningasore. Dotere Alike muma ningasore. Goncha ndorae Ningasore. Kevi ningasore. Bani. Bani. Oh yeah. Omukungu kunesimi yo musacho mbirero bya mochiro mwa. Yeah, so nataka kuingia ngoma next. Abantu ba minto Migi come. Yangora ntiemole. Njugo changu ake otiringe yanga. Ya lakini nyerete kina korete maremu ya. Yeah. Abaruire balia. Chizo na Migi. Tegerera bono. Omoisio yongoseire gakyo omoisio yongoseire. Temango Rusia ngombe ye temango Rusia. Kugwakande ngoite. Kugwakande ngoito omoisio yo gwako pako kwe. Kugwakando tinde. Kugwakando bimbe. Kugwakande ngundie mbotina nembako wense. Ya. Kani kuya. Woli maremu ya. Na mwake tenga pa.
Chinta chonga twa 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 agachuranga chwe 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 ngakuminga kwa igo naita obe pa 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 Rusi binte yubani ruspi ndaba isiko gosera umuntu gaiga arafu ebe bobe. By the way, umse tumetoka naye mbali. Ndio maana hata hii kumhost na mhost hapa, yani sioni hata interview itafanyika aje. Yani ni kama ni story tu tunapiga. Kwanza kwa terongoro ya tu agete ya tikana ntu aruara tikana ya veire bobe tikana alliance pi kwa terongoro kokoro kuchimbeba na arosire kubuli kubwana chimbeba ningi kemoni ningi otakuba tebya sencho me I told them it's a gospel song chimbeba nebibe ekemoni na manyinga Yesu awakuamini aya batebi echina chichimbeba chiao. Actually abana ba minto agotero ko chimbeba chianyarire ikine kemane chimbeba nchiromigi ena mabwati seti go tera chimbeba chiriboe but actually meaning ene yogotero ko chimbeba is a problem nekemoni is a solution. So kero muntu nabwate chimbeba chiae a solution ekemoni akori a solution yakori to his problems. For example onye ko bwate mechande menge ekemoni kiao nechibes onye ko kwarare tenchara ekine chimbeba chiao ekemoni otagete nindagero okori. So chimbeba is a problem, ekemoni is a solution. just like that. Esengencho yeyu bani tigacheza gotero. Homo science. Bang 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 bang. Ha! Migi! Rakichimbeba chanyarire Sumbogete Rakichimbeba chanyarire Ntagete moni. Tageteke moni Ntagete moni. Tageteke moni Ntagete moni. Baptizo manizo. Ntagete moni. Chimbeba ga kichankolire pi na beire machwate chanchandire pi chikandiere sutingo cheroboko ejeme kambwate kandio koboko techikoroma chigo uterera nyumba wechaige chigontegera keregento kinyumba chitaite chikombe chimene chisani chimene bikombe chiragero moiri tombogeni nchabise yanga yomogeni chikareto bosoku ntebenche akagenda kamaitenche bisete nainde kerense chikoiborana urakage mwana chikumerana erekona yenyomba chikweregana taranyore kemoni chigontigana Rakichimbeba chanyarire Sumbogete Rakichimbeba chanyarire Ntagete moni. Tageteke moni Ntagete moni. Tageteke moni Ntagete moni. Tageteke moni Ntagete moni. Championi Nonya kine championi Amaene piaroni chandegete Una mwaigwa se korasi Ega kine kemoni ntagete Chimbeba chikarase menyete Kira chinsa igo chintegete Tinanya gwesi bia sengecho Esabuni ne kenyoline chiabisete Bono migi na kingokora Era tiandera titi chirikolia Chikwe ya kabune boda Emetego nkobeka chiabogolia Bone gento chitigaretie Nokoira na nyole chiaregete Ninchigo sati chirigo suka Amaboke mebuko chimbekerete Era kichimbeba chanyarire Mix me Sumbogete Era kichimbeba Monsieur Gena. Ntwarwara Bani. Manze, hii ndongero lazima ntebe. This was the, naweza sema, this song, enero ya renge turning point ya Gusii Music. Ano kere nto hiyo onchokerete, ano babji arwete, ano Vector arwete, ano ya basani bonsi piba haban music Gusii barwete. So, okatero kwenjera nere kore close to our hearts. Awana ba minto, beka chi uniform chogo tenga. Bani twende. Monsieur Gena. Ntwarwara Vector. Babji Miki Ntwarwara tigaturagere
gaki toragere bang 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 twarwara odiwani twarwara 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 totige gaki toragere mubukuma nga chingende nenchara taligende nenda yane taligende benzigende nyengainerende waita tongeza kaugari nyama choma leta kachumbari enjarambate ebegete suti enjarambate ebegete udi Twarwara tigatoragere Twarwara tigatoragere Twarwara tigatoragere Gaki tigatoragere twarwara Mungu moja twarwara Maina twarwara totige gaki toragere bang 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 twarwara odiwani twarwara twarwara totige gaki toragere Twarwara tigatoragere nakabaga ke tigatosangere enjero komero kongi tobote ngaigoti ngoganye tobote mwana moke mosorio ngende ngwango ntagete ngende gosambere ntagete kende ngaigoti ngoganye ngende ekinda nyole na kinda ye simiti ne chuma ne rontaye omoisio mongale na rwara vekta na migi mwarwara Twarwara tigatoragere Twarwara tigatoragere Twarwara tigatoragere Gaki tigatoragere twarwara Mungu moja twarwara Maina twarwara totige gaki toragere bang 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 twarwara odiwani twarwara twarwara totige gaki toragere Kabante bintu balie ekibakoria bangere balie Toe bintu naintwe tolie ekitokoria toelio katolie Toamache toisabe ne sabuni elinde torabe totarachaka yakulia sabe Sukago chatoragere asobwa moto sangere abana ba minto toragere tigatoragere gatoro chaine Gatoro chaine Twarwara tigatoragere Twarwara tigatoragere Twarwara tigatoragere Gaki tigatoragere Twarwara Mungu moja twarwara Twarwara totige gaki toragere bang 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 Twarwara odiwani twarwara DJ hey bro manze tujipigie gani gaki tujipigie makofi ekekerokio tumetetemeshanga Gusiland na tunashukuru sana abagusi motuanchete abagusi mogo to support sawa tunapenda sana we don't take this for granted bona yani sasa sijui interview tutaanzia wapi hakuna interview tunafanya na wewe ya fuata ya so much comment igaya ya onte bingole maya Igesongo baguriga ya igesongo ni matena bakera ko bacha eligichike gusichoka aya tiga banse ko kuri keke gusi chinkobi na kichiko somo ya somo yo gotoma chinkobi Rose Nyamoita wacha wakule Abelo Charlie bagotama injinya fire ondanya muliro wekirali kichigo cha mono bono ninjinya le babuji from Kisumu City Edward Morris Baby Michelle yakundi teakta gusiningi whatever they talite eke gusimba wante binsome no ngonchokera kineke gusiba te ya pia sambire aba ichoiro banganjire mono bacha mono bagokire mono abana ba mintonto baroche keep on supporting elinino h comment h comment bekomorero ai ngochi ya otara tochiesero gotero nkora gwatera wechi pikipiki abantu batakisinkwo balenga yani go barabu yani mbaisaini okarotere chipikipiki ase kiwachoreta abantu be chipikipiki na kwa nini uliimba hiyo wimbo asante aseli swali elio liboli eli neligia kwale ko mboli nkio bangirita abantu ba taxi mboli mbora chakera wengi gwachoreta abantu be chipikipiki ogenda gochimoino wonsumbuole bwana
abana ba minto abantu ba boda boda the reason as to why nagoretwo gatero ko ekero gweta no emboso ngogari no enima okoigu bakono gochesa matera ito so they are supporting us nga feel tigamba appreciate ingokorana n'abantu bechi pigi gosonda abalimu ingokorana gosonda chi driver unangokorana gosonda bakabasani Upa abasasiro timbaro banchete sana matera ito barabona kyo balengerete. na barabu no bali babwate namba mutwali. Aya, nataka ucomment, say something about Gusii Music. Asengencho, you've been in the game before Gusii Music, hii urban Gusii Music itake kabisa center stage, na after sahi vile inasumbua hivi. Nataka uongelee Gusii Music na uadvise wasanii wenye wanakuja sahi. Please. Thank you. Oise koinyora hashtag ya Gusii to the world nje na nyansete because nilikuwa nimeona vision and I'm telling you this for free. But obya noole. Abana ba minto by 2022 Gusii Music tutakuwa tuna command airplay Kenya mzima because na feel vile vijana wanajituma vile tunangangana hapo mbele naona future ikiwa bright. Cause tulianza tukiwa watatu. Sasa tuko like 20-30. So imagine tukifika so. You understand? Yeah, alafu kuna ile habit labda tuko kwa sehemu ya burudani umuziki ukube kubaika babugiye reggae ya Jamaica baru bagenda bongo another one hour alafu kisi bache sokotero komo then tururu gosento aruara ekina kikeli yani giatoete morali yo gwakigenteke right now going forward gochakira mwaka onde gochimotu itakuwa ni bongo hawa yabo Gusii Music hawa yabo. Yes, na itakuwa inafanyika hivyo all over the world. Au sio? Pono ya boda boda ushatuambia nabo korosa. na kiorosa retega. Kuna kuane rango nabo korosa. Alafu kuna huyu jamaa mheshimiwa Echate. Kuna msanii alisema huyu waziri wa michezo ana mchezo sana. Wewe umefanya kazi na yeye. Wewe ndio unaweza tuambia ukweli juu wengi wenye wanasema hivyo labda hawajamkaribia. Hebu ongelea na Bokorosa alafu ongelee Mwesh. Nyumantari batigan comment about waziri wa michezo ana michezo. Bona waziri wa michezo anaweza aje kosa kuwa na michezo. You understand? Yeah. So again tonda tebe na Bokorosa. That's a slogan yenye tuli come up nayo. Ni kitu iko tu kawaida. Lakini rende kero injere tu akebegete omunso gatoko. Kero monto narose nabo atomorosoe. No naye umaito gesuti wa kuliberera mono. Na Bokorosa lakini okole mereri tunga. Ole merere. So kero monto nabo atomorosoe. Tugaisaransa and there is a chemistry mi injeneo mheshimiwa Echate. Na ndio kwanza big up niko sure ana watch na ako very proud of me na I'm very proud of him. Kitu kingine nataka kusema there is something I'm fighting. Torochi oline minister ya youth Okisi County. I want to be a minister ya youth Nyamira County because omonto orali no mogaka. So we want a young man who understand our problems. Anya na make sense imerere turumbokali. Another thing abana ba minto actually Nyamira twarosire minister ko bo mogaka etorosete minister ya youth no irorera abantu mbaro batamaitie genteke igonyagarama akaligereria gachore youth bune waziri we kwerende gosena kibano gwakwana no achore to mogaka ali ndabasai of which takonyara tabwa tamait problems chabasai mato mondo what experience. I think Gusii County they are lucky. That's why I'm fighting. The next government, lazima ambe minister ya youth. Igonde wenzi orabe governor, that is an agreement. Mwano mindo tigante ere na Bokorosa. Because actually, kere story you want Sankorosa. Kuaroserani. Rona Bokorosa no enche. Na temire kolengere libuno mogaka arabe waziri echi youth na arosire. Aetera oroserani. Abantu baswali YouTube subscribe ogotero kungo gweta it's a good song wake up kuruguru bakomari nteme Homo science ni moyo go tie mecha te
yene nabokorosa omwana ominto nabokorosa obogima obwo nabokorosa ndugu yangu nabokorosa bakonya omuntu talikorora nabokorosa mwana ominto nabokorosa ndugu yangu nabokorosa nkwelina natigarancharapi nkobeka chianga matambarapi nkwekwanye parabunefala nkogokonya tolikorora nkogokania tolikoigwa natumebesa yekwanywera eponasi ekwamerapi tukurubizi ekwanywera aliyo bisi ekwarwana epolisi nomenyete efokasi ewasiripi emanasi ewatuguta epapuasi ewakogora batutuisi ebagosari echuisesi echiagosinya igaitogo kwarusi okairera toisi na dorisi obaremoka bwato gakondisi impwaisaneka okanimisi nabokorosa omwana ominto nabokorosa obogima obwo nabokorosa ndugu yangu nabokorosa bakonya omuntu talikorora nabokorosa mwana yangu nabokorosa ndugu yangu nabokorosa tono maite mpagoisaneka amonto n'abantu no babereka enseye kene nige umamete egotiokora kagende uragete tigangenderere ogokonya omuntu temaiti wancho yondo tagotaiti igenko gwake unerangi utaiti chenchebe iwari omwana orarweki omogoko takorukende netwemegoko omuntu omwomo bunege tugi ogoteba kerenza tabiero tobwati karasogota igonge kurie taratogota natemire gakinche nasinyiruko gotebio chenchi narasinye nabokorosa omwana ominto nabokorosa obogima obwo nabokorosa ndugu yangu nabokorosa tosike abantu b'ekipigipigi 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 boda negasi bunechinde oyo bwato bochayi karwasinge abarundi ababoda n'abantu bunaitwe babwate kifamili n'abana bunaitwe nigire kwanucha konyira banke nainde timwe bachalikira abande kitawuni abande lisabu utabarukure nwakagisabu etenkwano buyabwaye ebakonyo murundi abwagacera mwaye iyobo ibyase ebinyoro kikogenda kerase mbakebigoro kikoiga abantu kisabari chaira barwaire nyagetari abangi nabo igo chabaira chichiro naende chakonyo gosombe mesigo tosike abantu b'ekipigipigi 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 tosike abantu tosike abantu b'ekipigipigi tabi migi epigipigi ene wheelbarrow aliguska igata iga ska abantu b'ekipigipigi Anyway, oyu akorokunga babuji omo isi omo ng'are yani omo science the incoming waziri wa michezo Nyamira County 2022. Habari ndio hiyo. Bwana bro. Thank you so much kwa kukuja kwa hii show yetu. By the way, this is the #1 show in Gusii Land right now. Na napenda sana umekuja as one of the very first guests. I think tumekuwa na guest ni watatu, sio? Remind them your social media handles, alafu your parting shot. Yeah, manze ukiingia everywhere, anywhere, tafuta Babji Omo Science. So are YouTube, subscribe to my YouTube channel, support your own, such that we take Gusii to the world. Naenda wana wa mindu tiga tusikane, naenda tuanchane.
especially abantu bechi pigipigi barabutika barasiku kwanza. Alafu mimi nilikuwa na request una natara ni manager yani tagocha bakwani togende monene naro tagocha kwane tali ngukwanari ayo mo manager papuchizo manizo kayale manager karibu kai uyo ni mumaite tata na jete nganyora abantu babwate kiro muntu kiro musaya bwate passport ya ese wallet karibu sana onya tindeva na kivanale kuruku onya tindeva ogechi karibu Asante mbia mono Migi the Champ, mbia mono Babji, DJ Bani. It's been a pleasure bana na nimefurahia mmenitumbuiza. Ono maiti na wotokora kwa nege Swahili gona towanga ntomaiti nege na wotoko na kuego mbiga. Ari nega asimu watembiere abali bali wata maiti ngoro ku Stephen Oburu Ogechi. Na kwa na bro mugusi. Navoi babu. Bosamaro buna mbegete ga 046 bosamara ya na wango toka. Iko bano chinga kichiraike ntoko ana mange na ande karibu compact ase toko na korosi chinge aro chiengencho. Taiwo mbia mono. Oya korubo samaro wode aba samaro anyway. Niko na swali kwa mgeni. Aba samaro mbali bakuri obukima. Na kibono monko bega ebu confirm your story nonche na nyegule korubuna na kina hocha Maite bono buna bantu bakonya gukina chinga kina chiro chingo kina chire chisokoroli nawe chakabegire lakini ntubono na bantu bebichiko igenchega kikoska andbo mugwaka bobepi yani iko mukuragera yani moko magana ndagira yo muroire lakini bono buna ndoche DJ Bani ereno mocho koroboa basamaro asengenjo buna kare go spin lazima tarochi uno kobega yes na boyo bwana Wanasema utoe kofia ukuone vizuri. Nice. Unaona? Ni kijana moja handsome sana by the way. Unaweza check it out. Asante sana Mr. Ogechi, thank you for coming to support us. Anything unaambia Bani, anything unaniambia? Ngoja kwanza. By the way, hii ni serious. Leo ndo siku yangu ya kwanza kupatana na Bani hivi live. Na juu hiyo story so manze, thank you manze, huyu dem amesupport Gusii Music. I wish everybody could do that. Kila mse angekuwa na do efforts za huyu anadu, si tunangangana pale tunaleta product, huyu anaisukuma nje. Manze kila mtu angekuwa na do hivyo, sasa ningekuwa niko na 100,000 subscribers. Migi angekuwa kuna 94,000 subscribers. Mimi 94,000 unakaribia kunifika. Joyo story ukipata 1 million pia mimi unanikumbuka as a support. Unajua by the way this is like support me, I support you, like tunasupportiana, we support each other. That's what I mean. So naitwanga ukiomoka pia Bani aomoke. No yake Gusii to koomoka na koomoka. No, kitu anasema nikiomoka Timothy goomoke. So, hiyo story, manze big up sana. Thanks for having me. Tigaminyoke mkore biashara binde. Thank you, respect. Abana ba mintaba Gusii barimo ko watch. Keep on supporting Gusii Music. Support Keromonto. By the way, before you go, nimesikia rumor atia Migi na Babji bago saine bobepi. Yani bife mbe mbali korana eye to eye. Ya kwani regente kyuruga na arosirenje. Okay, aina mangana ya abantu, we are brothers. And actually, apart from this music, this is my brother. Consultations zote anafanya kwangu na mimi nafanya kwake. Na niko sure kama kuna deal inaweza kuwa inaongelelewa kwa meza fulani, na wako mention my name because me I will also do that. Igo is a brother. Wana walimo ngoro samole, walimo ganyete togosane ngoro samole. Thank you. Huyu akorukunga Omo Science. Na hivyo ndio tutakuwa tunafanya kwa kila show, tutakuwa tunawaletea star. Au sio? Sasa toka Gusii ni Omo Science.